إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المستمعين من الإنس والجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادت تدوهجر مغرب نماذ فهم بمسكتك كوريا جندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم دري واحد كم أسفا واني سورة البروج تفسير أقوله غتو آد غتو الله سبحانه وتعالى ಪ್ಲೇನತ್ತ ಅದಿ ತರಿತ ಹೋಗೆ ವೆರಿ ಉಡು ಗಂಧವ್ವ ಹುವ ವಹಿ ಕುರವ ಫವನಿ ಅದಿ ವಾದುವವಿಗೆಂಬ ದುವಸ್ ಕಮ್ಗಾವ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಸ್ ಗಂಧವ್ವ ಹುವ ವಹಿ ಕುರಬನಿ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗ ಹದ್ರತುಗ ಹಿಕಿವಾನೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಫರಾತಕ ಅದಿ ಹಿಕಿವೆ ವೆ ಫರಾತ ಗಂಧವ್ವ ಹುವ ವಹಿ ಕುರಬನಿ ಆ ಕೊಂಕಮ ಕತ್ತೋ قتل أصحاب الأخدود أخدودك أهل الله سبحانه وتعالى لعنة لبافية أد أخدودك أي ديغا كونفاهن والوغلو إيه والوغلو أهل ورين إباميهم بان الله سبحانه وتعالى لعنة لبافية إبهي إباميهم الله سبحانه وتعالى رحمة بيرك لبافية كيف كنتو إذ هم عليها قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود Ebamihun e waluganu ke tereyam anda huri alifan ala adi ege tereyam muslimun diritibba ege tereyam watta muslimun nang aniya korabun gendiye den e waluganu ke washagen ebamihun ishinde kulibalan tibi ebamihun ge hittakan insaniyat wantakamen ebbes kamen wade efada bodeti la insani amalta muslimun na de terega koramun gendiye irugabes ebamihun ge hitta kuda kobbes rahmet hamdardiye nuwade at mi aniyatan ebamihum iman kamuga ahli warina din hama ekani sababaki wama naqamu minhum mu'minuga kibang e intiqam nuwata e badal ebamihum hifi sababaki illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid qad fadawanta hamdu libi wadigamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ebamihum iman begamba tibe edung ebbesawbennu hama ekani timammenga rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala e mifadan burika mattaka timammen Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farataka alukan nukurana me ehem burika mattaka ega adabege gotum ebamihum diritibba anda huri alifanga duga teriyalla andam gindi atkomme kas mi ukhduduga ahlwerin mifadan nuba amalakan aragan kamugabina mes ebamihum na tauba fursat hulugam ba wahaka bayan korba Allah wahyi korbani innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat mu'min firihanun nasha adi mu'min anghenun nang efada bodati aniyata di mu'min anghenun na firihanun diritibba waludabun engen nuata anda aniya kormun engen diamihum efada mihum thumma lam yatubu ekanta kurma fahu ebamihum ekama tauba nuwejja kama baninama falahum adabu jahannam ebamihunna jahannama ge gadafada adab ebamihunna hutte walahum adabul hariq adi anda hunna hulu gada hulu kangada alifan ganduge adab ebamihunna men Allahu devwan ehkam min dehwani ebamihunna tauba mumge fursat ebaikan ebamihun tauba wejja kama baninama ebamihun ge iswediya huriha faafataken Allah subhanahu wa ta'ala fussava devvanakan mi ayatum warasaf kon ingigen ngajje komme kas e faafa kuri mihun
ebaamihun e kushat tawbaan wajja kama baninama ebaamihun nang azab debbale waha ka bayan korabuma fahuga demmi bayan korabani iman kamuga ahlul warin nang Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga debbane mativeri dharmaya thawabuga waha ka wahi korabani innal ladhina amanu wa amilus salihat hamakashwarum iman be salih amal kulami hundande addikam bisnama mi ayatu kami wani iman kama ekuga ehen kama gulwala ba wahi korabani innal ladhina amanu hamakashwarum iman be adi ekuga wa amilus salihat salih amal kulami hum ehem bima hama ekani iman buma kun nufude eya ekuga iman buma ekuga salih amal kurun ei kommen kuran jehena kabe ehem begen Allah wahi korabani innal ladhina amanu wa amilus salihat iman buma fahuga den hiyo amal kurimihum efada mihunna lahum ebamihunna taka ebahi iman be hiyo amal kulamihum ebamihunna taka jannatun tajri min tahtiha al anhar ebamihunna taka man Allah subhanahu wa ta'ala tayyar qadba fabe etanegge dashun pen artan hinga hunnane swargeta bagichata man Allah ebamihunna taka tayyar qurba fabe at qiyamatum man Allah iman kamuga ahlul warin nataka tayyar qurba fawa surge sifa qurbamun suratul sajda ge 17 ayatu man Allah wahi qurbani fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ibs nafsaka egigena noye man Allah ebamihum ge loluge finikan kamuga surge ge labba fawa ni'matahu ge matibarikan ei kiha warigge mativeri ni'matekkan ebbes miha kannege jazaa'an bima kanu ya'malun efada mativeri ni'matam man Allah ebamihun nataka tayyar qurba fawani ebamihun dunya matiga kon ulunu heo amal tahuge sababun qudsiya hadisagga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fawe a'dattu li'ibadiyas salihin tibang Allah ge salih altakun nataka timang Allah tayyar qaddabime ma la aynun ra'at dua hakwes insana gilola fenifan wafada matiberi ni'mat timang Allah tayyar qaddabime wala udhunun sami'at adi insana ge kamfatun dua haku adwa hafan wafada matiberi ni'mat tayyar qaddabime wala khatara ala qalbi bashar insana ge hita tasawwur wasnum nukure fada matiberi ni'mat timang Allah ebamihun nataka tayyar qaddabime faqra'u in shi'tum tibamihum benun kama baninama kirit qur'anu gami annabi ayat dikan kiwa balashe fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ebbes nafsaka e nafsek geloluga finikan kamuga man Allah sorugega tayyar qurba fawa matiberi ni'mataka ki kobaka men nege man Allah e ni'mat tayyar qadba fani ebamihum dunya matiga kon ulunu heo amal tahuge sababunne ad sorugega matiberi ni'mat bayan qadbamun ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sifa qurbani laysa fid dunya shay'un mimma fil jannati illa al asma'u faqat दुनिया स्वर्गे का तकिती के तरंग दुनिया का बिवानी हम एकनी एतके चकिया नमे मिसाल का स्वर्गे का मेवा तत् मैं अल्लाह तैया मेवा लिबेन के मधुर कुर्बाफ़े आफला औरंजा एक ही वत्तर के मेवा था दुनिया मती का सिबोहरी आफला औरंजा एक ही वत्तर के मेवा था एहन नमस मित दुनिया का मिहिरी हम एकरे एतकेती के नंग एकबकु etige bawata bala iruga hasba etam million bay tafatu maneki taza mir rangalu mewa taketi man Allah swarge ga tayyar qurba fe ehem bima swarge ga wani wes afal duniya ga wani wes afal ehem namas tafata ki duniya ga wani hamay kene etakechkiya nan swarge ga ewa takechki duniya ga miwa ettissa ala kiye warabburen ma mativeri ettaketi tajri min tahtiha al-anhar eswaruge tahuge dashun feng ar tang hinga hunnane admi ar tahuge tafsil ta bayan qurbamun Allah subhanahu wa ta'ala surat Muhammad ge fanarawana ayatu ga wahi qurbani mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun taqwa barinataka wa'du wi gemba suruge ge misalaki fiha etanuga beye anhar
eki wattaruge aarta behe fiha anharum min ma'in ghairi asin kitamme waraka behnun kurika mugavidames efenuge rahayakan ebbes kala rahayaka kulayaka wahaka ebbes taghayyuruka ben nanane taza fin aarta man Allah etanuga tayyar kurba fave wa anhar adi ehin aarta haki wa anharum min laban kiruge aarta tayyar kurba fave lam yataghayyar ta'muhu kitamme waraka behnun kurikam gaavirames ege miru rahayakan ebbes badalen nanna kiru aarta tayyar kurba fave wa anharum min khamr adi raluge aarta tayyar kurba fave ladhatil lisharibin e buyumun e bomi heka laddaten aramen libe fadataketi a duniyega miwa banguralaki ebbes arame ba echenun adiketta etakecce beenu ko fikama baninama ege sabun e mihenge hashgandan etabbawaru gellun takeba ecce ehennama sorugega miwa raluge aarutaki laddatil lisharibin e bomi honnan nuhanu gina faada takura e bami honnan ege sabun laddata aram libigenda fada rale wa anharun adi ehin aarutake beswe min asarin musaffa taza mamui aarta bes man Allahu ebamihunataka sorugega tayyar kurba fave adi bige iturun walahum fiha adi ebamihunataka es sorugega ve min kulli thamarat huriha wattarege mewata man Allahu ebamihunataka sorugega tayyar kurba fave wa maghfiratun min rabbihim adi ebamihun hadwa genguluba ilahu ga hadratun fa fussabun man Allahu ebamihunataka labba fave den e fof mi bayan korbani narakawantabirin ebamihum ulen jehena hal kaman huwa khalidun fin nar narakaga demiti be mihum ebamihum ga halata ki kobato wasuqu ma'an hamiman hunukan gada arifan gaden ebamihum na bonde bene faqatta'a am'a'ahum ebamihum efem buyumun ebamihum ge gohorta virigendane at ehen ayataka man Allah wahi korbani wa in yastaghithu ebamihum e alifangaluge terega adamun dairuga karu hikkaganegen femboyaganegen fenan edi ades kurahinduga yughathu ebamihum na bonde bene fene kam wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl teo kunditake fadan hunna fenen ebamihum na bonde bene hunu kan gada fene yashwil wujuh efem buyumuktaka kari kollatanun ebamihum ge munuge masta virigendane adi egeturun efem buyumakiga ebamihunge gohorta virigen faabagendane ad ehisabu nimuni kinun anek kaves ebamihun ihu huri gotan as hama eben deni bi adabuga ebamihun daima demitibene ehen kamun algon men ebbes insana kwes ebbes jinniya kwes ebbes mihakan ebbes makhluqaka Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawa fawa ebbes makhluqakan aniya ko fikama baninama jahannamaga mifada bodeti adab to geteriya emiha ko bettigandane ehem bima ekama samal kan dinuma ki ei algon men kom miha ko skoran jehna kame algon men kom miha ko sistambi algon men ge faratun ehen ebbes miha ka insiya ka bes adi jinniya ka bes ebbes kahala adab gonae dutturale nuko miduniya baki begen Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata deveto at imam be heo amal kula mihun efada mihun nataka man Allah tayyar ko debba fa surgeta huge wahaka bayan korba den efahu man Allah wahi korbani zalika huwal fawzul kabir bodu wegemba kamiyabiyaki eyye ebahi e surgeta kamiyab korbun eyye emihaka dibigemane emme bodu kamiyabiyaki ad efahu den Allah bayan korbani Allahu ge uqubat ge gada fadawantakan wahi korbani inna batsha rabbika la shadid batsh ke mane ki uqubat debu inna batsha rabbika kalefan hadwa ge nguluba ilahu uqubat ekalange uqubat debu mane ki ekalange yang urede farataka ekalange bani mista kunang aniya verun ani manna nahi korbafa kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada' ge duha hadis korbafa bani inna Allah harrama dhulma ala nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala wani
قدسي حديثك الله وحي قرباني يا عبادي اتمنى الله غلطكن إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا تمن الله جامل نفس بني أن يامركم منا حرام قربا في اهمي متيابامي هم ابيكو ان ابيكن ان يامر نواش تيابامي هم ابيكو ان ابيكن حسد لي كم غابي نمس كتم بركه අනම්මි හාය දෙතරක නුරුහුම් කම ගාවී නමස් ඒනාය ගෙල්ලු මෙද්දෙන් උස්තාෂ ඒ බොඩුවකම ෆාෆේ අදහෙන් කම අල්ලාහ් වහී කුර්බනි ඉන්න බත්ෂ රබ්බික කලෙෆාන් හද්දවා ගෙන්ගුබා ඉලාහුගේ උකූබා දෙබුමකි ඒ ලෂදීද් බරකත බෙගම්බා උකූබාතක සූරතුල් මායිදා ගෙන් වදිහ අවවන ආයත කම අල්ලාහ් වහී කුර්බනි ඉඅලමු යබාමිහුන් දන්නාෂ අන්න අල්ලාහ් ෂදීදුල් ඉකාබ් من الله كي عقوبة قد فدوانت إلهي وأن الله غفور رحيم أدي من الله إكلانج ألتكن فافو فسوا رحمة اللباوس إلهي أد من الله عقوبة أدي عذاب دبا قلت واهك بيان قربا كيد رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربا فبي إن الله يملي للظالم أن يابرن من الله مدة الدبي අනියාවරින් ෆහරගාව සිහිකො ගන්න නොවන තිමම්මෙන් අනියාවරි වායිරුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම වංහනාවෙන් බාකමක අල්ලාහ් බල්ලවා වඩිගෙම්වේ අල්ලාහ් මොළ දෙනවඩිගෙම්වේ එහෙන්නමස් අල්ලාහ් වහී රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි ඉන්නල්ලාහ යුම්ලි ලිල්ዛලිම් අනියාවරින් නම් අල්ලාහ් මුද්දත දෙවණියේ ෆයිදා අඛදහු ලම් යුෆ්ලිත්හු එහෙන් den e muddatu debuma fahuga muddatu hamabumun den Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun gamachan hippawa hippavun ei emihun nakan yakun najabe bena salame bebere kabennun yafahu kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hud suratu ke sateka devana ayat kiwa vidal wadi Allah wahyi qurabani wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimah rattahu ga ahlu werin aniya weribumun من الله سبحانه وتعالى إباميهم هبوا إن أخذه أليم شديد هم كشورون الله سبحانه وتعالى هبوا مكي غدا فدا بجنبا هبوا مكي أدي بين دني بجنبا هبوا مكي إنه هو يبدئ ويعيد هريها كما بس فشجن أنني بس أدي نمني بس الله سبحانه وتعالى حضرة شيء سورة الروم के हताबिस वन आयत का मैं अल्लाह वही कुर्बानी वहुवा الذي يبدأ الخلق ثم يعيده एकलांगई नेतुमुगे तेरें खल्कुतंग अलंग उफेद्दवी इलाहे den alum iada kurbani wes ebami maru kashita fi begendi umafo alum ihu huri gotang iada kurbani wes hama ekalange ehen kam insanun handang kurambi netumuge tereng insanum wujuda gennabi Allah kan adi emuri dangoti wes Allah hadratakum emuri di mafahuga mi dunya mati ka kofawa kan tahuga jaza Allah subhanahu wa ta'ala devanakam hiuka bikama wani nama hiu jaza nuba kama bani nama Allah subhanahu wa ta'ala emiha kan afu kon nudebba kama bani nama ekama ga uqubatu garaha emiha ku dekene ekam butiriyaki maru muga kuring awahat tauba wa miha marwani kongira ku kabennege ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanaki ekale faanuga isdiya ha faafataka kuriya kurben huriha faafataka buswad ba fawa bekale ehnamas ekale faan duwalaku sateka faharu abnuwata yebure mesginan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga faafa fusewngadi du'a qurba kambe ehkamung algon membes gina Allah ga hadratuga faafa fusewngadi du'a quranjehe ad faafa fusewngadi du'a qurma ki ebi hege rizqus tanawswege dan kamekan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe yafa wahni qurbani wa huwal ghafurul wadud Allah subhanahu wa ta'ala ke sifat fula bayan qurbani wa huwal ghafur Allah subhanahu wa ta'ala ki gina faafa fuswa ilahe faafa fuswa maki hama ekani miha ko gos kama kurumung ekame faruwa de bumennu faruwa ekuga ekame aqaban nudabba ekame adaban nudabba ebiha kam maaf ko debung rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani qiyamat duhum insanun nakisabel lebe goy sifat qurbamun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani yudnil mu'minu min rabbih yawmal qiyamah man Allahu ekalange mu'min ala qiyamat duhum ekalange kari qurbane hatta yad'a kanafahu alayhi den yafahuga ehen ebbes miha kan nufenna gotan man Allahu ena
sita nuwata foruwala bane maneki hama ekani ena ya Allah ekani fenna gotan hunnani den ehen ebbes makhluqaka ehen ebbes makhluqaka emiha kosnu fennani adi emiha ka ehen makhluqa kosnu fennani thumma yuqarriruhu bi dhunubi den yafahum Allah ena kuffawa kuffafataka ena ya swalu qurba ena amillan ekaman iqrar wana ena amillan ekaman ebbas wana fayaqul man Allah ena ya swalu qurbana hal ta'rif mikan kuring hayye mikan kurawunu kan ingehe fayaqulu ya rabbi a'rif ena bunan haddawa genguluba ilahe ahannan inge admigo taswal qurabam gos hatta idza balagha minhu ma sha Allah an yablugh man Allah irada qurabi min baraka ena kuffa fataka meduga ila swal qurba adi era ekaman amillen ebbas wane qal yafahu man Allah ena wahi qurbana inni satartuha alayka fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm tibang Allah tibaya mikangkang bari dunia mati ga banghana ko debafe maneki tiba mihuriha kantattake mihuriha nuba kantattake kuram ngendia irugaves ehem mihonna nenge ne gota man Allah wani tiba sirru ko debafe tibaya ki kitam nuba ka amal tak hingi mihe kamuga wilames ehem mihonna fennani tiba waraginan namaz qura waraginan dam namaz ko mule waraginan sunna rodahi paule mihe kamuge ehem mihonna tiba fennani waras salih mihe ge gotuga ehenna bes tiba mihuriha kame kong ulunimen ngeye bang Allah wahi qurbani inni satartuha alayka fid dunya mati gati mang Allah wani tiba mikang kam bang hana ko debba fe wa ana aghfiruha lakal yawm miyadu timang Allah tiba yang ekang kam fuswa debba fi me maaf debba fi me thumma yu'ta sahifata hasanati deng enage heo amaltahu ge fain enaya devigendana aw kitabahu bi yaminihi enaga amaltahu ge fain enage kanata devigendana amma al kafir wa amil munafiq ehennamas kafiruna munafiqun ge halataki fayunada ala ru'usil ashhad emmeha hekiwa faratakum hekiwa mungendane هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هكوا فراتكم ادوهم غوالا هؤلاء بتبميهم نكي الذين كذبوا على ربهم اباميهم رب اباميهم باوال بآيتك انكار کو دغ کرميهم نمي على لعنة الله على الظالمين دني الله لعنة متبا انيا ورنا حق وگم من الله اباميهم انيا ورنا man Allah ge laanen hutte surat hud ge ashara adina wara wana ayatu ka man Allah wahi qurba fabe wa man adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba Allah disbekko dogen hedi miha efada miha kabore baki aniyawri kambodi ka ko he ulaika yu'raduna ala rabbihim ebamihum Allah ga hadratan hushali genda hinduga wa yaqulu al ashhad edwahum hekide faratakum hekidene haula alladhina kadhabu ala rabbihim bitbabihun naki ebamihun ge rabbuga ayattaka doguko e ayattan inkar komulu mihunne ala la'natullahi ala adh-dhalimin danne aniyaweri ge maccan Allah ge la'nen hutte alladhin aniyawerin naki ei yasudduna an sabilillah Allah ge magum mistakun ekiba kurwa ulu mihunne wayabghunaha iwaja mistakun kati magutaka gendang ulu mihunne wa hum bil akhirati hum kafirun adi ebamihun naki akhirat duas annare kama meduga inkar kong ulunu mihunne at bani Israil ge mihun kang ta kong ulunu gotaki ebamihun ge tere miha ko gos kame kofi kama bani nama emihe ge enuba kame ge wahaka liefa enage ge dormati ga hippa ulu ei emiha fadihat kurmu ge gotung ehennames mi ummatu ge mihun nam Allah angwa fani egota kantan nukurma miha ko gos kame kurikam gavi names ena taka ekam forwa deshe adi faafa fusawung adi Allah ga hadrata du'a ko ekamakan ena tauba bang Allah subhanahu wa ta'ala angwa fani erung ekamegge athar fo hebi gendane Allah subhanahu wa ta'ala emihi ga faafa fusawad ban Allah wahi qurbani wa huwa al-ghafur ekalangi gina faafa fusawa ilahi al-wadud mikarima negi faawani al-wuddu mirafzu वुद्दु के माने की फुरी हमया लोबिगु वदूद के माने की इफरात की नोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मीस तफद के लोबि व फरात आदि इफरात एहम
එහෙම මිස්තකුන් දෙක ලෝබි মানে কি මිස්තකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙක ලෝබි වේ අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වෙස් මිස්තකුන් දෙක ලෝබි වේ වඩිගෙම් වේ සූරතුල් මායිදාගේ 54 වන ආයතුක මන් අල්ලාහ් වහී කරබනි යා අයියුහල්ලදීන ආමනු ඒ ඊමාන් වෙ මිස්තකුන් මන් යර්තද්ද මින්කුම් අන් දීනි තියබාමිහුන් ගෙතර මීහකු ඉස්ලාම් බුම ෆහුග එමීහගේ දීන් දූ කල්ලා මුර්තද් වෙජ්ජකම බණීනම දන්නාෂේ فسوف يأتي الله بقوم تبامهم بدل جمان الله إهم بيكو جنوانه بقوم يحبهم ويحبونه إبايدك مان الله لو بيودي جنبا أدي إبامهم بس الله سبحانه وتعالى دك لو بيودي جنبا بيكو الله سبحانه وتعالى جنوانه تبامهم بدل جا أد هيولفا ميهم دك الله لو بيودي جنبه أدي صالح عمل تدك بس الله لو بيودي جنبه أدي هيولفا صالح عمل كربه تندنكي بس الله سبحانه وتعالى لو بي لبي جنبا تنتن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنس دبي تكتش تبعبي وركا إميه دك الله سبحانه وتعالى لو بيودي جنبانه سورة آل عمران تريس إبنا آية كمان الله وحي كرباني قل كليك فان ودال واشي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تباميهم الله سبحانه وتعالى ذك اللوب وكما بنينما فاتبعوني تمن رسول صلى الله عليه وسلم تبع واشه إيرو إيجي نتيجة كباني يحببكم الله من الله تباميهم ذك اللوب ودكم بانه ويغفر لكم ذنوبكم أدي تباميهم جفافة من الله فسواد بانه والله غفور رحيم من الله جنا فاهم السوا أوجا وانت إله أد الله سبحانه وتعالى ميستكون دك لوبي ودو غنواكن أقول من إيجي غندني خيبر هنغراما جدوهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فوا بسفلون إكلفان حديث كرباني لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangurama ge dida hawal qurbani emiha ko deke allah adi ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo biwe digamba farat kashe ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha riwa qurbi hadith ganani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangurama ya bayak bihum fanubani ad hangurama ga iskon hurimiha mista kunnagin imam namaz kuramiha wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad ena namaz ko fa kom namaz ga kiyawun nimala biba qul huwallahu ahad mi sura kiyawa kamabe falamma raja'u den emihun emburi madina yang as dhakaru dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ibahaka manaki era komme namaz gabes dimmala bima qul huwallahu ahad bi sura kiyawa wahaka kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannwani ehindu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani saluhu ena ya suwal qurashe li ayyi shay'in yasna'u dhalik ena ekame kurani konkama ka guligento fasaluhu den sahabin ena ya suwal kurabi ma jawabu ga ena mi burani li annaha sifatur rahman suratuga qul huwallahu ahad suratuga evani rahman wanta allah subhanahu wa ta'ala ge sifa furtake wa ana uhibbu an aqra biha ehen kamun sifa furtan himene surate kiyawun ei tibanna libe ufaleke faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ehinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani akhbiruhu anna allah yuhibbu ena ya khabar de bashe allah subhanahu wa ta'ala ena deke lobi wodigen bakak hama ifadan waki sifatake ge berinde ke wes allah subhanahu wa ta'ala lobi wodigimbe taqwa berinde ke lobi wodigimbe ikhlas berinde ke lobi wodigimbe ihsan berinde ke lobi wodigimbe ketterinde ke lobi wodigimbe hama ifadan bay tantana ki wes allah subhanahu wa ta'ala ge lobi wodigimba libibegamba tantan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ahabbul biqa'i ila allah al masajid bintahu getereng allah ga hadratuga emme lobi betikam bodu tanaki ei allah aluka kurbe miskittake denga fahu allah subhanahu wa ta'ala ga batiwari kam bayan kurba wahi kurbani dhul arshil majid ekalange matiwari wanta arshige beri ilahe fa'alul lima yurid
ekalaange iraadu kurabbi komme kamen ekalaange kurabe ekalaange kurabu ban iraadu kurabba fi kamaka huras elene ebbes faratanwe ekalaange mihe kam man faiden iraadu kurabba fi kama barinama ekamaka huras elene ebbes faratanwe kitam hasad berin tibikam gawinamas allah emihe kan ni'mat devana mihe ko kitam baawr bayako ebbegen muli ummen ebbegen mihe ka gellu medden ulun ka bugawinamas kitam mulu sihuran hadi ka bugawinamas allah subhanahu wa ta'ala iraadu kurabbi kam menwi nuwane allah subhanahu wa ta'ala ki ekalaange iraadu kurabbi komme kam kurabba ilah ehme wahi kurabani fa'alun lima yurid ekalaange iraadu kurabbi komme kam ekalaange furihama kurabbe ad demes mi suratu ga barab muhim mubahakatan ibahuri firauna thamud baga ga mihun firaun ge gatuga firaun ena molwan begen sihur werin genes sihur werin sihur hada e sihur ta batul begen dia gotuga bahaka kuriya muri ayat to ga mihiri ehennames algon menge darusan hamji fa wa bagutu hamabu baki ga miha hisabun kurkollana insha Allah taala mianna haftaga ayat to hogare maghrib namaz fahum mi suratu ge nunimi bagen بدل كرمك أبيدك الله سبحانه وتعالى أرجو من أمنك هي بس هي بس قبول قرابك مقال باشي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته